достор, birazdan unutkan durayım mı? Hazır oruslar gelse, ne de söyleyeyim? Ya. Короче, орысша сөйлеуіңгі, қырғызша ишер келген, не сөйлетемін, репетиция қылып алайыншы. Азыр қырғызша білмеймін. Байке, келіңізге айтсаңыз, свежий мына соның. Достар, короче, лайки geldi, бирок алған жоқ. Азыр орысша дәрден, қырғызша дәрдендім. Здравствуйте, дядя, это, блин. Здравствуйте, дяденька, купите куники, что-то еще, не рэп? Только что собирали, что там говорите? Это все купите, тогда будет 150. Если по одному будет 50. Ушли, вот это все.